Ngiyayithanda-ke leyo ngicela ungiphindele futhi. Ngithi mina ngifuna uqala ngisubscribe kuqala ukuze ngizokwazi ukuthi ngibone namanye amavidiyo. Siyabonga laphana kwababa kanti ophingelelayo uMathindi wacebisa ngaphansi kwayikhulu TV. Sicela ukuthi-ke usilindele njalo ngoLwesihlanu kwiMaskandi Top 10 zitsamenzila. Ngiyayithanda-ke leyo ngicela ungiphindele futhi. Ngithi mina ngifuna uqala ngisubscribe kuqala ukuze ngizokwazi ukuthi ngibone namanye amavidiyo. Siyabonga laphana kwababa kanti ophingelelayo uMathindi wacebisa ngaphansi kwayikhulu TV. Sicela ukuthi-ke usilindele njalo ngoLwesihlanu kwiMaskandi Top 10 zitsamenzila. Kuphinde kuphi la ufinyela khona lo mkanana manje kubingelela uMathindi wacebisa intombi zamshalazela wazimshazala abadala zamnqoma phango masana sikho mafuna na fika social natshala athi mntana umuntu anqoma na ngomba utshela abantu lazo kanti baba wena kama ushina msaba nazo nje mlaleli wethu khona khona i-top 15 yethu yabacula sithuke bajoyine uvotela lapha kwiGolva TV obewina uthole ama likes awu 84 ungabasemzini bathi emjolweni. Kanti-ke lapha inombolo 2 wethu kube yiswazi elihle lathi nje 52 likes lithi nje crush yami uzimdola ayayaya i-crush yami uzimdola i-crush yami uzimdola oh my god.
kushibila kakhulu ngaphana mlalelo wethu ebekunumber 3 wethu bekumfana weForce othola ama-likes awu-49 laphana-ke ethi ngijima le ngoma yami njengoba sigijimesela laphana-ke ku-crash umculo ebewunumber 4 othola khona amavoti awu-48. sigijima lapha namlaleli sikulandela yena ushelele mngami uthana nje wasithi fahla ngamalike awu-39 uthi nje kwaduma ama-siren kwaduma ama-ambulance yiyi imkhuba ka-N2. Ile
kanti unumber 5 kube ijaji lasophongolo lisithole ngamavoti awu-30 silofanele ukuphakanyisa udumo lwini. Ngiyayithanda ke ngicela ungiphindele futhi. Ngithi mina ngifuna uqala ngisubscribe kuqala ukuze ngizokwazi ukuthi ngibone namanye amavidiyo. Siyabonga laphana kwababa kanti ophingelelayo uMathundu wacebisa ngaphansi kwayikhulu TV. Sicela ukuthi-ke usilindele njalo ngoLwesihlanu kwiMaskandi Top 10 zitana ane zakodwa phana siqondile ukuyivala kodwa sicela ukuthi sikubizele laba abawu-10 abalandelayo kanti abahlulane ngamavoti ukuthi wena laphana umthoko ube nawo 11 kanti ijongo leshe libe nawo 8 umgezigile uthola amathathu umama amabuya mahla phinda athola amathathu amankankana athola amabili ubawudula wathola amabili qinise lihle wathola amabili kanti ithwase lihle lithole eli1. Sicela ukuthi labacule kuyibona abalandelayo besebenza ngokuyimisela nangenkathi ezayo ukuze bekwazi ukuthi bengone kule top 5 ezokwazi ukuthi idlale ingoma zayo emsakazweni. Mina nguThusukano kaDludla ngithanda ukubhubha. Ngicela ukuthi usubscribe mawusuku lokuqala uhlandile uhlelo ukuze maliphinde lilandela futhi. Ngiyayithanda ke ngicela ungiphindele futhi. Ngithi mina ngifuna uqala ngisubscribe kuqala ukuze ngizokwazi ukuthi ngibone namanye amavidiyo. Siyabonga laphana kwababa kanti ophingelelayo uMathundu wacebisa ngaphansi kwayikhulu TV. Sicela ukuthi-ke usilindele njalo ngoLwesihlanu kwiMaskandi Top 10 zitana